Mu gihe Afurika ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, iterabwoba n'intambara z'imbere mu bihugu, ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kwiyerekana nk'ingabo z'intangarugero ku mugabane wa Afurika. Ariko se ni iki gituma RDF iza imbere mu ngabo zo muri Afurika? Ese ni ubuhanga bwayo, ni imyitozo yayo, cyangwa se ni ubuyobozi bufite icyerekezo? Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kuganira ku mpamvu RDF yari igisirikare gikomeye muri Afurika, gikora ibikorwa bihambaye, cyagiye kuri misiyo zikomeye. Nimba uri mushya hano kanda subscribe ntucishwe n'iki kiganiro ndetse n'ibindi bizakurikira, kuko utayikanze ntabwo wazigira wongera kunyumva. Uhawe ikaze. Ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, zishingiye ku ndangagaciro z'umwuga, ubunyamwuga, ubwitange no gukunda igihugu. Izi ndangagaciro nizo zubatse RDF mu buryo butuma iba ingabo zizewe imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. RDF yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Izi ngabo ntizahise zibanda gusa ku kubungabunga umutekano w'igihugu imbere, ahubwo zahise zinjira mu rugamba rwo kugarura amahoro aho akenewe hose, haba imbere mu gihugu cyangwa ku rwego mpuzamahanga. RDF izwiho kugira imyitozo yihariye ishingiye ku bumenyi bugezweho, ubunyamwuga n'ikoranabuhanga. Abasirikare bayo bahabwa amasomo atandukanye, harimo n'ay'ubuyobozi, ikoranabuhanga ndetse no gukemura amakimbirane mu mahoro. U Rwanda kandi rwubakiye ku ngabo zarwo ku ntego yo kurengera abaturage, kurinda agaciro k'ikiremwamuntu no gukorera ku nyungu rusange. Ibi byose bituma RDF yizerwa na benshi. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika bifite umubare munini w'ingabo zoherezwa mu butumwa bw'amahoro bwa Loni cyangwa se UN ndetse na Afurika yunze ubumwe, African Union. Izi ngabo zoherezwa mu bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, RDC, Central Africa, Mozambique ndetse n'ahandi henshi. Imyitwarire yazo, ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo no gutanga ibisubizo birambye byatumye RDF yizerwa, itumirwa kandi ishimirwa n'ibihugu binyuranye. Ubuyobozi bwiza ni inkingi ikomeye y'ubudahangarwa bwa RDF. U Rwanda rufite ubuyobozi bukorana n'ingabo z'igihugu mu buryo butajegajega. Umukuru w'igihugu hakaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo Paul Kagame yashyize imbere ingabo zikorera abaturage kandi zifite icyerekezo cy'igihe kirekire. Ibi byatumye RDF iba igisirikare kitagaragaramo ruswa, gishyira mu bikorwa inshingano zacyo neza kandi gihatira iterambere rirambye. Kino gisirikare gihatanira iterambere rirambye kurusha ibindi bisirikare wigeze wumva. U Rwanda rufite umubano mwiza n'ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. RDF imaze kubaka izina rirambye kandi rihambaye rihamye mu bufatanye n'ingabo z'ibindi bihugu, haba mu myitozo ihuriweho, ubutasi cyangwa guhuza ibikorwa by'umutekano. Hano hose RDF irahaboneka. Isura nziza RDF ifite ni igisubizo ku bibazo byinshi bya Afurika byatumye ibihugu byinshi biyigana cyangwa se biyisaba ubufasha. Mu 2021 u Rwanda rwohereje ingabo mu gihugu cya Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, aho RDF yatsinze imitwe y'iterabwoba yari imaze imyaka ikomeje kwica abaturage. Muri Central Africa, RDF nayo yagiye gutabara abaturage bari mu kaga, ihagarika imvururu kandi igasiga amahoro ikayasigasira aho ivuye. Aho RDF yagiye, abayobozi n'abaturage barayishimye cyane, imyitwarire yayo myiza ku buryo usanga bavuga ko u Rwanda rufite ingabo zidasa n'izindi. RDF iza mu myanya y'imbere muri Afurika kuko yubakiye ku ndangagaciro z'ukuri, ubunyamwuga, ikinyabupfura n'ubwitange. Iki si igisirikare cy'amagambo gusa, ahubwo ni igisirikare cy'ibikorwa bihambaye. Abasirikare b'u Rwanda RDF barangwa n'icyizere, isuku, imyitozo ihambaye, ubushobozi bwo gukemura ibibazo n'ubushake bwo kurinda ituze rya buri wese. Niyo mpamvu RDF ihora ku isonga nk'intangarugero ku mugabane wose wa Afurika ndetse kandi n'isi yose. Nkubwira ngo noneho musozo w'ikiganiro nari naguteguriye, njye wakikugezagaho nitwa Ronje.
Nimba wakunze kino kiganiro kanda like, nimba ukunda igisirikare cy'u Rwanda RDF andika muri comment ngo RDF iragahora ku isonga, mubwira ngo amahoro y'Imana hakomeze kubana namwe mwese.